Njih se na tržištu rada nerijetko tretira kao polurobu pred istekom roka trajanja. Riječ je o osobama starijim od 54 godine, a u nastavku ti donosim 4 razloga zbog kojih je njihovo zapošljavanje ravno dobitku na jackpotu. Riznica su znanja i golemog iskustva. Dok mlađahni kolege problemima znaju pristupati naivno, naopačke, oslanjajući se na upitne informacije s Googlea, stariji zaposlenici ne vrludaju, a zahvaljujući stečenoj poslovnoj zrelosti znaju kako efikasno rješavati probleme i spremniji su to znanje prenositi na druge. Lojalni su. Na privatnom planu često su postigli željeno, sagradili dom, osnovali obitelj i podigli djecu. Ne teže radikalnim životnim promjenama i eksperimentiranju s 5 novih karijernih puteva, što znači da su spremni predano raditi svoj posao. Ne reagiraju na prvu loptu, ne histeriziraju niti cendraju pred naizgled nerješivim problemima, već mudro pristupaju rješavanju situacija znajući da svaka ima izlaz. Izgrađeni su. Nemaju potrebu zagrijavati vrat sa svakim svojim ulaskom u ured i kimati glavom na poslovne prijedloge koji ponekad nemaju veze s mozgom. Stasali su profilirane stručnjake koji imaju pokriće i znaju argumentirano stati iza svojih stavova, pa i spasiti poslodavce od mogućeg fijaska. Diskriminirati radnike na temelju godine rođenja u najmanju je ruku neinteligentno, jer bez spoja elana i životno-poslovne mudrosti nema ni napretka poduzeća. Tko još rezonira s ovim, neka mi ostavi ovaj emoji u komentar.